arrahmani rahim tawhidul asma wa sifat naati ɗon ɗen ley ton iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tawhidul uluhiyya wotindingol Allah subhanahu wa ta'ala ka dewal yalti e nder muɗum simore nde ayeji jeɗɗi tawhid o fof yalti ɗon daynugol makko tun qul huwallahu wippi wi ko ɗum ɗo fati a moɓannolan hino ɗo qul huwallahu on ƴetti tawhid on o fof makko suratul an'am wi ko ƴettuɗa ɗon kon no janɗi ma mi lancita ko suratul an'am lanciti tawhidi sennintinni regini kala ko wiyete shirku e geɓe mum fof wallini to ñaaɗi e dow muɗum ñaawi ndareno alqur'ana woni jonnidirde doole fatiha signala qul wallahu mooɓa lan ami sakita ɗum ɗo tun ko mujiza ni miyato mujiza mawɗo donc si iwti toon alqur'ana o sifo nde holla ko honno allahu lanɗo subhanahu wa taala rewirte ko wiyete kon attashri oɗo sharia hino naati ka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yilto kadi alqur'an o sifo fiipiji feƴƴuɗi ɗi fof majje tarih ko feƴƴi kon fof hinde haali ɗum ƴetti geɓal e hedina sirata almustaqima sirata alladina an'amta alayhim laawol ɓen ɓe neminɗa e dow mum oɗo fiilu ko fiilu maadi ko sifi ko woni ɓaawo to qur'ana yewti en fii tarihaji feƴƴuɗi sendani en tariha on pecce ɗiɗi wi bilanji ɗin ko ɗi ɗiɗi en bilan positif e en bilan négatif ko ɗum histoire on haali ko feƴƴi kon fof ko imma feƴƴuɓe mala ma feƴƴuɓe malkita hidna sirata almustaqima sirata alladina an'amta alayhim feƴƴuɓe mala ɓenni gayril mahdubi alayhim wala dallina ɓen kadi ko tarduɓe ɓen e ɓaawo ton on noon fof muɗum donc ɗum ɗon direct suratu hud wiya min kadi dey awa fii ko feƴƴi kon e ma ko day seeɗa annabajo kala e ko mum kon yani suratu shu'ara ponti tum naɓa seeɗa ayaje seeɗa ni inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin on faami awa ɗum ɗo dey feƴƴuno nani kono ko ɓurno hewde e maɓɓe ko bandi wonno suratu huudu ara détail wi annabajo mum on ko ni e ni gerdano ko ɗum ɗo ɓe jaabinomo ko ɗum ɗo ɓe wiwno ko ni ardano ko ɗo ɓe seedano ɓeeɗa ko hendu halkira ɓeeɗa ko ndiyan ɓeeɗa ko hunde kaari ɗum ɗo sifo kadi mala ɓen ko honno ɓe mallira kadi falamma jaa amruna najjayna salihan wallazina amanu ma'ahu nde affaire amen on arno men dandi saliw e wondunoɓe mum ɓen sifo kadi no ɓe dandira kalana ɓe danda ko honno ɓe dandira fof suratu huudu détail fiitelemma sengo ko ardi e ko feƴƴi kon fof yilti hino e alqur'ana kono yewta ko aroyta kadi ko aroyta tawa waɗali ko nden waɗoyta tawa siwa ɗum kadi koddu mum wonno ka fatiha maliki yawmiddini ko hande on faami donc ɗon kadi ko mum kon suratu zumar wi nafi lahara mi ƴettana en ɗum ɗon suratu zumar sifi fi lahara ka fuɗɗi ha ka lannoyi mi yaali simore sifinde fi lahara ha bafal ngal ombi tawi lutta ko wole ha yewti zumari mura ɗin fop mo kala kuusuji ɗin fop ala mo présente ta ko adde wa ashraqat al ardu bi nuri rabbiha go wa wudi al kitabu ɗiɗi wa ji'a bin nabiyina wa shuhadai wa qudiya baynahum kombo woni ko kuusombo woni aral ɗo famodira hay goto yilti partage kadi wi awa ɓeɗo fof ko kanji ɗiɗi nani wasiqa alladina ttaqaw ila rabbihim ila aljannati zumara bo ɓen ɗon kadi sifa fi muɗum kono ko adorata ko bandi on fi mum sifa ha wiya konto seedoya ko seedoya fa bi'sa maswal mutakabbirina ko ɗon sallimma ɓen ɗon ɓeeɗa kadi ko mum kon nangoya ha gasa sifa ha laaɓoyi ha kamɓe kadi ɓe wooli ko ɓe wolata ko lanni yimɓe ɓe ñaawama ko halkete halkama ko wattete leydi wattama leydi ñaawore nden gasi ha lanni joni noon malayka tippino arsi arno kadi
par ce que Allah dalanno e wondema programme dargal ngal ko kanko tigi woni monsieur le juge wona wigo kanko woni juge on kanko tigi ñawata kanko Allah subhanahu wa ta'ala wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa qur'ana sifi wondema jooma kaka arshi makko ara wa tahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya yahmilu no rondo arshi jooma maɗa on ka sengo ko e mum deññande samaniya jeetato karamo koɓe eti ha fi on samaniya saabu ngin arshi wi no janɗi no ngi siforano hara ko malayika jeetato hara ko guluji jeetato Abdullah ibn Abbas enidiri yimɓe ɓen e probléme o wi ko samaniyatu sufufin min al malaikati ko saffeji jeetati malayika wo saffewol kala ko Allah tun andi ko malayika jelo woni e saffewol kala ko ɓeerondi arshi on joni noon si arshi on ari jugement ngo waɗi ñawama duwodirama sallim fof gasi joni arshi ƴaway malayika ko tippi ƴaway suratu zumar sifi ɗum kadi wa taral malaikata hafina min hawli l arsh yusabbihuna bihamdi rabbi wa qudiya baynahum bilhaq wa qila madha alhamdulillahi rabbil alamin goɗɗum no yeeso ɗon ko ɗum rabbiɗo yeeso ɗon kadi ndaari simon no sifi wi dargal ngal haalaɓi yiya malaikaji ɗi hino wango e sera oɗo arsh kamɓe kadi ñaawe hakkude maɓɓe ko ɗum malayika bonni malayika bonna hay hunde kono Allah daali kamɓe tigi malayika on tigi wa qudiya baynahum bilhaqi sifa ɗum jiɓay dey la yasuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumarun ɓe ñaawe kon ɗum ñaaweteɗo yani pansan dargal ngal ɓay dargal ngal ɓemminike waɗi changement ji bus wanno gurgarare wanno malayika bus ko wonno ley ga ƴawruno dow ga ko won tippi ɗum ukkodira moodi gurgarare molnade waɗi ɓay noon gasi mo kala hettiti ka wonno ɗon no gasara wayno e place aɗo de mon général ko mi wonno ɗo oɗo kadi wona ɗo mo kala wonti ka wonno ɗo wa qudiya baynahum bil haq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin ko ɗum yeeso ɗon ko ɗum le kadi ko alhamdulillahi rabbil alamin par ce que Allah darino wa lahu alhamdu fil ula wal akhirati ko fuɗɗori taggol ngol ko yettore o wi kadi ka feŋ tuma laaɓoye pos kadi ko kanko kadi wiyante alhamdulillahi rabbil alamin kon ɗum woni yeeso ɗo donc wiɗen ndaare si Allah simore wotere fatiya hino ponci qur'ana on o fof makko simore kala ƴetti e muɗum si iwti ɗon telen makko yaadi e mujidatul qur'an karimu on ndaaray simore kala simore hikkinde e nden ɗon nden haray no woodi ko ɗi kafi ko simoje ɗen kafi no woodi ko fuɗɗaɗa ko lannitoyaɗa sa ƴettirinde dow si wiyama andi suratul fatiha sifike fi yimɓe malaɓe yimɓe malkisaɓe suratul baqara ari présenti pokkitande nden heeña gaynti ko fatiha memminno ko alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون na fatiha haalno fi malaɓe ka donc ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna fatiha haaluno fi bandi nangoyteɓe nde ƴettoy dow to inna alladina kafaru sawaun alayhim ɓen ɗon kadi naɓa ha ka duwodira ɗon ka woɓɓe goo kadi nangodira ɗon ɓurɓe ɓen ɗon kadi bonde wiwa min annasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi muminin kon to ɓe seedoya kamɓe kadi ko bandi yilti fuɗɗi détaillide fi bandi on ndaare correspondant direct wonɗo hakkude fatiha on e bagara on ko wano noon simoje goo hayye karmo koɓe goo faalete wiide ko simore wotere wono hakkude suratul fiili kañum e bi mana hakkude suratul fiili kañum e suratul quraish ma ɗum hakkude suratul tawba e suratul anfal a taway ko fuɗɗaɗa kon hino gaynitoyaɗa hara ko dow iwruɗaɗa yaade sa iwtiri ley kadi a ƴettita ko naasi joni hiɗa ƴawrude a taway kum kala kum kadi hino jokkodiri e ɗuma manaji mum ɗin no yaaji ka memirɗa o ko ɗum wasi Allah daalani nela ɗon wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin wama yakfuru biha illa alfasiqun komin tippini e ma kon no henti ko bande tu wiyata jaɓali yewtetake ha wi e awa no jilɓi seeɗa si a jangganama qur'ana ko gotel e pijiɗi won mi jaɓi ma mi sali kono wiyata laaɓali hentaki hino laaɓi tigi tigi e wonde o yiyay aya alqur'an
tawa harf kalima kala aya o hino notondiri e kalima hikkodirɗo e on ɗon tawa kalimaji ɗin hino firtude kalimaji ɗin e nder aya goto alqur'ana tawa kalimaji ɗin hino firtude kalimaji ɗin e aya goto alqur'ana juutuɗo ɗum fof hiɗa yiya nder ton ɗum ko sengo go e mu'jisaji alqur'ana ɗin si iwti ɗon mu'jisa oɗo alqur'ana ɓurɗo mawnude koko tawi kon nde deftere biinde tippi waɗi duuɓi wulure ma ko ɓuri duuɓi wulure e duuɓi temennayyi e duuɓi bimana e lebbi kadi seeɗaji tawa ha joni nde woniri no nde wonirno noon nde ɗuytaki nde ɓeydaki nde mettitali yimɓe ɓe onon on ngalɗali e ɗum tawa ha hande bimandiɗa fuɗɗiɗa nde janngude ha joni hinde wele ha joni sa meminde hiɗa faala nde janngude ɗum ko mu'jiza molanaɗo inna nahnu nazzalna dhicra wa inna lahu la hafidun ko menen woni ko tippini ndeɗo alqur'anare ko menen kadi woni ko renata nde kadi tawa nde ɗuytotako nde ɓeydotako ene nde woniri noon ɗum ɗo ko mu'jiza molanaɗo ko ɗum waɗi jomiraɓe gande ko gande molanaɗe soomi e mayre ko nde woni source yani ndeɗo alqur'anare nde woni ɓundu ɓullitirdu oɗo sharia l'islamu arano on ɓay docteur Mouhamadou Wure en hino ɗo heɓe andi telemma sengo ka fiiqi ha ka sharia l'islamu tugorɗe tuginorɗe ɓurɗe mawnude ɗen ko wiyete taw ko alqur'ana on si wi ɗon hadisaje ɗen noon siko woni wo artoya ɓaawo ɗon oɗo sharia molanaɗo yaajuɗo ko defte guruji winda e mum tawa source mum arano on ko ada ƴogede koye nde deftere ta nde ɓeɓali ha joni ha nde istimbatuji no jokka nene e baba oɗo sharia kala ko waɗano jurisprudence ƴetta e mum ƴooga e mum ber ko ƴooga e alqur'ana kon haray no ɓeeɓino lanni hande kadi ko goɗɗum go tafete kono ha joni hinde ɗon dennanangal ñawoje fiqiya kese yaltitoje gantinga karmokoɓe spécialiste ɓe hino ƴogude ɓe inna ɗum ɗo hino dagui ko aya alqur'ana wi ɗum ɗo ni tawa andanoka ɗum no dagui ɓaawo saabu ɗum ala no ñawore mum yiyanoka ma ɗum tawa andanaka no harmi ñawore mum yiyanoka ɓe yiltoɓe tugino e alqur'ana ɓe inna hino dagui ma hino harmi tawa joni hinde ɗo ko nde présente ɓe ɓaal taw fi nde ɗo hino hani ngalɗinde mouradu moƴƴuru ko ɗum waɗi karmokoɓe ukkiɓe e nder mayre ɓe ɓay ko baaru gandal wi firayde mo kala eti beru ha ka wawiri ɗon e ka janggiri ɗon so daari masalan wona imam ibnu jarir tabari oɗo ceerno molanaɗo mufassir jeeyaɗo e adiɓe firgol ndeɗo alqur'anare min de mi joguinen ko mujallad 14 mujallad 14 sharhugol fira deftere wotere alqur'ana tawi noon kanko firo makko gonko ko eggi e sahaba ɓen direct ko sahaba ɓe wi ɗum ɗo ɓay ko adda o ye haddasana wiya ko ɗum ɗo ɓe wi ɗuɗa ton ko addani hoore makko kanko donc woɓɓe goo wona imamu Qurtubi oɗo faqihi molanaɗo jomiraɗo fiqu liiƴoriɗo e mazhabu goo e fiqu on o firi alqur'an on sa daari a tawa oɗo ko telemma ka sharia ka fiqu o ɓuri dolnorde ko ɗon o yaari ko heddi kon e muɗum o anda fi muɗum wona oɗo ceerno molanaɗo a cheikh Mouhamadou Amin Sengeti oɗo ko neɗɗo usuliyankejo telemma sengo ka usulul fiqu o addi tafsir makko on adwa'ul bayan kan kadi sa daari a tawi ko tafsir usuli ko ɗon o ɓuuri yarde mum jomiraɓe gande firoɓe molanaɓe wono cheikh Tantawi mugguɗo e ɗeɗo gande science zamanuji fewdiɗi fewdo ɗo o firiri alqur'ana on e ko o janggiri kon goto e mufassir hoolaɗo e firgol qur'an o daari ko ceerno o windi ko e firo o daari ha o ronki o inni kullu shay'in fihi illa alqur'an mi yiyali ko mi yiyali e nde deftere masi wona alqur'ana tawi kanko no andiri noon eno famiri alqur'ana o e ko yiiɗo kon yadanamo tigui tigui tawi oɗa kadi kaka andiri ɗon o firiri artoy ɗon ha gantinga ceerno goto no wiye a cheikh Mouhammad al-Mutawalli Ash-Sha'rawi oɗo ceerno alimu molanaɗo égyptien jo wonɗo ministre e gouvernement Égypte o on yurniti nde alqur'anare o windi deftu ngo kunni ko wiye mu'jizatul qur'anil karim
mi'jita alqur'ana yoga e jomiraɓe gande wuuridaɓe hande ɓay ɓe daari kum ɓe yi mawɗo duuɓi ma ɗin towi min torike ma yeeto men ko alqur'ana wiisi maya yanguduɓe noon e alqur'ana ndi yoga e ayeji alqur'ana hande ɗe tawata hiɗe yaadana e faamingol faamina yimɓe nodditiɓe e zamanu yankoɓe modernisme wiwɓe hino fini ɓe pinal muɗum noddi ɗum faade e keferako e yeddugol Allah subahanahu wa taala mawɗon tawi ɓangina yoga e ayeji alqur'ana ɗe no naata e haqqille ɓe gonɗina ɓe jaɓa ɓe anda jaka yo mo fini jangali alqur'ana haray o finali o ɓurtu ɗanade mo fini tawi o jangali alqur'ana haray o ɓurtu ɗanade o ɓurtu majjude ko alqur'ana o woni pinal nafowal ngal tigi tigi o ɓangini piiji ɗi andanɗa hoore maɗa o holli wondema nde ɗo alqur'anare hinde memi dendanangal gande ɗe fof kala ko jangete kon fof discipline ji scientifique ɗi fof hino e nder alqur'ana oɗo mawdu en watamo yewtude en wolali yoga e terme ji français terme ji scientifique ɗon haray si étudiant ɓe ɓen e cadre ɓe ɓen hino nderga ɓe wattan hakkille so wii wondema oɗo alqur'ana no renfermi no memi toutes les disciplines scientifiques que nous connaissons actuellement, notamment la physique, la chimie, l'astronomie, les mathématiques, l'histoire, géographie, géologie, médecine, embryologie, tout kala ko jangete kon science on o fof makko wallahi mo e nder nde alqur'anare nde yoto wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay min tippini nde ɗo deftere e dow maɗa ko nde ɓanginde explique kala hunde nde explique nde ɓangini kala hunde mawɗo on ɓangini ɗum holli o wi no jeeya e muujita alqur'ana ko tawata kon hiɗa faama e mayre wondema ko gooto tippini nde tippinɗo nde on ko kanko tagi tageefu ngun fof ko kanko kadi fewjata kadi e tageefu ngun ko kanko daalata ko kanko siinata kadi o wi seede mum ndaare hakkunde Allah kañum e Abou Lahabi kaɓe seedunoɗon Abou Lahabi nde o yennuno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah tippini aya alqur'ana direct neɓaali juutali simore ari nde ari spécial fi makko tabbat yada abi lahabin wa tabba o wi a yiyay tun yewtowo on no yewta tawa ko kanko yewtata ko kanko jeyɓe woni yewtude ɓe ko kanko siinata kadi ko o yewtata kon kadi ko noon o yewtirta o yewtay tun tawa ko lanɗo hattanɗo jogiiɗo feere wawɗo wadde ko wi waɗay ko woni yewtude naneno o yewtiri tabbat yada o wiyali sa tabbu ko tabbat ko ɓudi al amru na goɗɗo yetta fima lanni ko min jaawiɗa no ndareno mawɗo on yurnori qur'ana noon cheikh mouhammad almoutawalli asarawi kadir o yii e muɗum ko buy ɓawoɓe yiyali ko buy taɓa ko simori ni siyama suratu tabba so pellete fo ɗen hunji suratu tabba e hiɗen andi ɗum hay bobohoy koye no andi ɗum kono hey mo naata ɗo e suratu tabba yaltina ko saykuji ɓawoji yiyali o wi Allah ko daali ko tabbat yada abi lahabin duuɗe Abou Lahabi ɗe halkike ɗe hayri wa tabba enele o halkike kanko tigi sabu ko woni wo kala ko sutanima ko ɗe ɗiɗi si ɗe ɗiɗi ittama kon ɗum heddorɗa haysi ko acide wiya meɗe wancindema taɗani pele si memima a lannay nde wotere a waɗay ni ɗum ɗo aray kon ɗum hatta waɗani ɓanna hoore nde ko oɗo alama défense maɗa ko défense on Allah lan ɗon halti ittanimo tawi ala défense ko ari wo joni hewtaymo ko ɗum ɓay ko ari wo hewtaymo o wi awa gasi wa tabba udi al amru ɓay juɗɗe ɗiɗi halkike lanni ulutirayu ne ma awana anhu maluhu wa ma kasab nafatamo duncantamo jawdi makko nin e kala ko o fadditi kadi o perti ndaare ɗo ko mi wino on ko wondema ayeji alqur'ana ɗen hiɗe firindira ndaare tabbat yada abi lahabi juuɗe Abou Lahab ɗen halkike ko ari yeeso kon firti wiɗanni ko woni juuɗe ko fo o perdinani
wa tabba andi ɗum ɗon firti ko woni ɓaawa ko o halkike o perdi o hayri joni noon toujours ko perdi o wona firede ma agna anhu maluhu wa ma kasaba kala ko o yangi ko o ɗaɓɓi fof nafatamo duncantamo hay hunde kono hino ko ɓuri hurɓinade kon yaahi ko o siinu mustaqbalujo arɗo ɗon sa yasla naran zata lahabi himo fawi naatoyde yiite ma o naatoya yiite joomirange dulbugol ko ɗo noon cheikh mouhammad moutawalli acharawi yaltintinni ko faala yaltinde ko ndaare bi ñande allah kippini on aya wi o naatay yiite hakkunde ɗon e maygol mawɗo on ko duuɓi jelu waɗi duuɓi buyi ngelo silmi ɗon ɓe o ñaamidata ɓe o wondi bimbi e kiikiiɗe naɓidi ngelo silmi daɗi yiite kono kanko o heddi ɗon ko ɓayi décidowo on décidino tournata est ce que on nani moƴƴa négociatake yewtatake haray kanko allah subahanahu wa taala o andino e gandal makko wirningal wondema o wattata ko yiltatamo e laawol yiite ngon aduna ko yeeso tun o yarata ko yeeso tun o yarata e tawdele woodi yimɓe waɗuɓe infraction ji yani bakkatuji molanaɗi hawniɗi hurɓiniɗi fotuji e ko waɗi kon ma ko ɓuri ɗum accanaɗe kono ɓay kanko kam wiyama sa yasla naran zata lahab yahi hiɗen andi dogugol si jehade fokkitama a tawalli yawma zab ko jeeya ɗum e ko hawni ka ɗum nanggay ko jeeya ɗum e halkoji ɗin kono woodi heɓuɓe ɗum allah waɗani ɓe virgule ɓay koyeyajo ɗo yurmede o waɗani ɓe virgule mum inna alladina tawallaw minkum yawma altaqa aljam'ani o addani ɓe ɗum ɗum o wi innama stagallahum cheytanu bi ba'di ma kasabu wala kad afa allahu anhum on mbo suusi ŋeƴƴude ko kanko woni patron on kanko woni accowo kanko woni lettowo fof ko kanko tawi ɓen no huuli ha maapi yiltinoɓe on jihaadi ɓe yahano ɓen wallahi ɓe felliti ɓe halkike jilti subahanahu wa taala wi hey kono ronkunoɓe yawde ɓen sono nangodira tayle hiɓe duwano yaade hey ko noon ko seytane mortiniɓe mi accaniɓe lanni kono oɗo ɓay allah desidanimo natugol yiite o wimo ɗon lawlaw sa yasla naran zata lahab o wuuri wakko o wuuri o yaltoy ka allah wi ɗon yilti allah daalina kanko tu so tawi o siñanama natugol yiite fayin ko firti ko sifagol perdi on ko firgol mo ɓeygu makko mo ɓuuri yiɗude o kadi la daali wamra'atuhu hammalat alhatab si tawi hara wawu on ko atfaɗo e ɓaawo to haray ko kamɓe ɗiɗono si tawi hara wawu on ko fokkitande yewtere ko arata yeeso ko fof mum yummirawo wonoyta e jaam fani siko fokkitande yewtere yummirawo wonoyta e jaam si tawi ko yani ko kanko ko abou lahabin e ɓeygu mum ko kamɓe fof natoytaɗa hara ko atfa ɗum direct e ɓawoɗa fof mum marsali perditimmi on faami donc nda refi allah simore ley leyre ga wonde ngalɗinde en tawi moodi alqur'ana hino dolni tigi tigi on yilti telemma sengo ɗeɗo gande molanaɗe oɗo science mo alqur'ana o wonani ɗum mujiza ronkini gande développe ɗe hande scientifique ɓe ɓen ɓe wiide ɓe persi ɓe memoyi ka memoyte toon kono koɓe jangi kon fof science maɓɓe on fof moɓe jangi on o fof makko si ɓe hawtidiri savant ɓe maɓɓe adiɓe sakkitiɓe fof e discipline ji ɗi ɓe jangi ɗin fof ɓe hawtidiri gande mum aya goto alqur'ana meminayi ɓe leydi aya goto pet meminayi ɓe leydi ko waɗi noon gando men goto a cheikh abdoulmajid zindani oɗo ceerno men goto pet ɗe marigoye ɓiɓɓe worɓe tawi hulu hay fus docteur mamadou wuri en no men hay se ganali cheikh zindani en no toon saykuji ɗi anndanɗa hoorema ɗi hulata goɗɗo si janggi yawonto de ndaare mawɗo no janggi alqur'ana ha o hawro e ayawal o ndaari ngal ɗo wi ngaal mi yiiday eɓe allah wiɗoɓe ɓe mi andinaɓe kadi hay hunde ɓe anda sinaɓe arkal islam ko allah daari ɗon sanurihim ayatina
في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سنريهم مدن فوي بهلغل ما دum ما من holla be ma dum men hollo yaybe be Allah wi ben be shafata ko ma be wi ben tigi tigi hollo yaybe sanurihim ayatina mi hollay be kawe saji andi ayeji an fil afaq e dennanangal bangeji din fop ko wiyete afaq dans le langage français ko wiyete les horizons siyama horizon ko yandari ɗo kala ko yiiɗa e ko uruma ha ka yitere ma nden hatti ɗo ko wiyete horizon yirorani kadi yilorani ko dennanangal ko wiyete kammuli ko wiyete leyɗele ko wiyete cuddi ko wiyete kala ko woodi ko fop ko ɗum ɗon fof wiyete fil afaq wa fi anfusihim e maɓɓe kamɓe tigi ka wonkiji maɓɓe mi hollayɓe toon honɗum mi hollata ɓe mandeji an ɗi kawesaji an ɗi ɗimi gaseteya andirede mi anditire ɗi mi hollayɓe ɗum Allah daali hatta yatabayyana lahum ha ɓangana ɓe laaɓana ɓe poos annahu no nde alqur'anare ma ɗum annahu no l'islamu o ma annahu no nelaɗo o ma annahu no o l'islamu huwal haqqu ko ɗum woni gonga ko heddi kon koye coma camare wona mi hollayɓe ɗum ha ɓe yiya ɗum mawɗo on daari tawi wi'aɓe ɗo ɓeɗo na taweteɓe ka juulirde ni ɓe wona uddituɓe majlisi wiyaɗo ɓe wi'aɓe ɗo wondema allahu lanɗon hollayɓe ha ɓe yiya ɓeɗo ko jomiraɓe gande ɓe Allah tigi seeditani wondema ɓe yi'ay ɓe anda ko tippina e makon ko ɗum woni gonga luttisi ɓe jaɓa ɓe kala Allah daali wa yara allazina utul ilma allazi unsila ilayka min rabbika huwa alhaq wa yahdi ila sirati alaziz alhamid sino yi'ay ɓe yimɓe okkaɓe gandal wondema ko tippina e maɗa ko e nele ko ɗum woni gonga ko ɗum kadi fewnata faade e ko nafata kon ko heddi ko fop jawle moɓoto otoje ɗuuɗay industrie o yaajay kono yimɓe ɓe wonta e jaam si wona arta ka l'islam ɓe arayle ɓe yiira ɗum gandal maɓɓe ngal ko ɗum waɗi ceerno goto no windi deftere nden konde très important e ɗen bange hinde wiye allahu yatajalla fi asri l ilme hey Allah no feeñi e zamanu gandal donc c'est un scientifique américain donc ko joomiraɓe gande américain ɓe lugguɓe e gande windi nden deftere américain ji joomiraɓe gande maɓɓe savant ɓe hawtodiri windi nden deftere ɓe inni allahu yatajalla fi asri l ilmi Allah feeñani yimɓe ɓen ka fewdo gandal tigi tigi o jandi ɗum ɓe ɓen fof majjatake taguɗo o lutti noon si ɓe reway si ɓe rewatamo kono ɓe wiyata ɓe andamo ko majji kon noon ɗum ko ɗaani ɗum no sabbi majinede nama yastajibu alladina yasmaun wal mawta yabasuhumullahu ɗaniɓɓen ɓe no sabbi ha ñande wi pansan ɓe majine kono amma jannguɓe ɓen hiɓe reeni ko won tournude kon hiɓe andi wiyeteɗo Allah o subhanahu wa taala hiɓe andi lutti si ɓe rewamo si ɓe rewatamo ko honnum oɗo cheikhu waɗi ɓay o janggi o aya o wi'i o yalti o waɗi campagne o wi kala annduɗo no jangi yotti e andal mu'um ngal felliti henani ɗum hino jangi kono jaɓali la ilaha illallah muhammad rasulullah hino faala yoɓe wonu nokkum gotum o andina ɓe hay hunde ɓe anda ko ɗum mawɗon wi par ce que Allah siñanino wondema kala ɓe anda sari ɓe andali Allah wonali e lawol ngol Allah siñanino ɓe majjere winoɓe ko majjere summa ja'alnaka ala shari'atin min al amri fattabi'iha wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun omani yahi sa faala hara opéra e hoore sa faala hara herbicide je ɓurɗe mawde ɗen ko an moƴƴinta ko an dépanata de sa andali taguɗo o juuluɗa Allah waɗima côté majjuɓɓen a andali ko andete ko ɗum notti portoji ɗi moƴƴano ko honno mawɗo taaruɗo mo waare mum fayda hewti ka koppi mum moɓe konti ɓornotoɗo noon ma wawɗo noon ko arriére ko ɓen sali adna o yaara yeeso ɓe wi ko honno sifa o daroto
waɗa en ko haddi yeeto en annda hay hunde en professeur je université ji ɓurɗi mawde tun e nder aduna Allah mayliɓe mo nde wotere ɓe yiidi ɓe haldi ɓe fotto e Moscou hande toon wula toon no ɓuuɓi no deeƴi wami ɓe fottano e Moscou ɓe jooɗi des grands professeurs canadiens qui enseignent dans des universités les plus célèbres à travers le monde saykuuji